una partita penso bellissima, giocato da due squadre che volevano tutte e due. Mislim, da je bila to lepa tekma dveh ekip, ki sta hoteli zmagati. Jaz lahko le čestitam mojim fantom, ki so dali res vse od sebe in na koncu zmagali. Hvala tudi publiki, ki nas je ves čas spodbujala, da smo na koncu dosegli naš cilj. Contro una grande squadra, perché il Gorizia a tratti ci ha messo in difficoltà. Abbiamo 43 punti e penso che questi ragazzi. Mislim, da koda ni jeziček na tehnici, moji fantje so odigrali fantastično in celotno prvenstvo igramo dobro. Imamo 43 točk in te točke niso prišle slučajno, moramo samo tako nadaljevati. S tako igro lahko pridemo daleč. Convinto che questa squadra può andare molto in avanti. Significa quello detto prima, che stiamo facendo qualcosa. Mislim, da mi ne tekmujemo z nikomer, tekmujemo sami s sabo. Bomo videli, kaj bomo na koncu dosegli in kam bomo prišli. Če bo ekipi pravi duh, potem lahko pridemo daleč in lahko postanemo zelo pomembna ekipa. Sta diventando una squadra importante. Ma sapevamo che c'era una partita del genere, perché comunque Že pred tekmo je bilo nekaj napetosti, začelo se je zelo izenačeno in tako tudi nadaljevalo. Mislim, da je tekmo odločil trenutek, ko je padel gol oziroma napaka sodnika, saj naš igralec žoga ni hotel podati nazaj, ampak je žoga po spletu okoliščin prišla do vratarja in mislim, da je to tisto, kar je tekmo odločilo. To je bila tekma, katere ne bi smeli izgubiti. Come poi l'aveva vinta anche l'andata quando abbiamo giocato qui. Ma non cambia niente nei nostri obiettivi, noi cerchiamo di guardare di partita in partita. Naši cilji se ne spreminjajo, kljub porazu ostajamo na istem. Glavni cilj je v tem momentu pokalno tekmovanje, kjer želimo zmagati in s tem uresničiti enega izmed ciljev. Quindi la nostra mente deve essere proiettata velocemente a quella gara lì. Sì, beh, sicuramente ho avuto giocatori che. Skušal sem na igrišče poslati najboljšo enajsterico, kar nekaj težav smo imeli, Koda je malo poškodovan, tudi ostali so imeli določene težave s poškodbo ali boleznijo in tako je pač bilo. Quindi ho cercato di mettere in campo la squadra migliore. Tesen poraz, pa vendarle pravih priložnosti danes niste priigrali. Res je, kot ste dejali, mislim, da z obeh strani nekih priložnosti ni bilo. Mogoče smo si zaslužili to točko, ampak nažalost se vračamo v Novo Gorico brez točke. Precej jezni ste odhajali v slačilnice po koncu tekme. Ja, sigurno, nekako nismo razumeli in ne razumemo še vedno te sodnikove odločitve, ki je botrovala potem temu zadetku Kopra, ampak nič. Mi se vračamo v Gorico z dvignjeno glavo in gremo naprej. Nekaterih igralcev danes, tisti, ki bi jih pričakovali na koprski zelenici v ekipi, ni bilo. Se je nekako trenerju maščevala ta rotacija tistih glavnih igralcev? Ne bi jaz zdaj tako rekel, pač trener je postavljen, odgovarja za rezultate, on pozna igralce, kateri so v trenutno v najboljši formi in tako se je odločil in on že ve zakaj. Ste bili z mislimi morda že na tekmi v Velenju, v tekmi v Gorici? Ne, niti pod razno, mi se osredotočimo na prvo naslednjo in tako je bilo tudi danes, zdaj pa se osredotočimo na tekmo z Velenjem, od danes naprej.